Ngoba ngisitsho don't doubt mina yakuthanda. Yabona? Angudawuthi kodwa phela kunzima. Uyabona ngesimo engikuso mina kunzima nje ukuthi uthembe umuntu kalula nje. And njengoba sihamba kanje ngithemba ukuthi lapho esiyakhona lapho uthi uyambonisa indlu yakho awuyimbulala, awuyindlwengula, awuyingenza izinto ezimbi. Hayi angikudlwengula ukudlwengula kanjani? Ngiyatsho phela nje ukuthi hey abantu banokuthatha advantage of abantu abafana nathi. So ngithemba lapho esiyakhona awufuni ukuyambulala kumbe uyangidlwengula kumbe uyangenza into ezongimuzisa ubuhlungu. Akulanto ezuzisa ngikuthandile mina. So nje ukuthi ngingakuchoose right part kwabantu ngikuchoose. Khona phela umuntu uyakhuluma ngomlomo kodwa izenzo ziphenduke zibe ngokunye. Akulazenzo eziphenduka zibe ngokunye mina ngiyakuthanda yikho njilo ukuthi nawo uzisa ukuthi abantu banokuthatha advantage of abantu abafana nathi. Because ngithi lapho esiyakhona I hope awukuthi esiyakhona kusendlini yami ukufika phela sikwejise 2 minutes sengikuphelekezela sengikuphendukisa back into ade ngiyikhuluma. Hayi ngizothemba amazwi akho nje nami sengithemba usozusuka umkhulu. Mana ubona abantu kunomuntu obuya yini? Hayi akula muntu. Manje sesimeleni. Asimembe ijani lapha sixoxe mina ngiyakuthanda anti. So na ulabantwana vele before. Hayi umntwana nginayo yedwa but sahlukana nobaba wakho. Uba wakho wayesesimeni esifana lesakho kumbe? Hayi. Way right efana nami. Why right simi? Why gentleman njengami? Angeke ngisho ukuthi waye gentleman. Kwaye wawuyindoda nje efana nawe. Alright. Ngiyakuzwisisa. Kodwa ngizakuchazela ngodaba lami naye ukuthi wayenzakalani ngokuya kwesikhathi. Alright. Yeah. Simeleni la. Hayi siyahamba ani besisakhuluma anti sometimes lami ukuthi ngizengukugijimisa. Abantu sengathi kumbe yabona ngiyakuhlukumeza. Yabo ngiyamenzama ukuthi lami nginjani. Ngirelax. Wawa ungani kunomnyakazo. Khathi usenga. Khathi umuntu engihamba naye. Khathi umuntu usenga. Abana kaza Sasalibonani ndini. kunjani mama? Ngiyaphila njani? Kathi waba wedwa egushuni lingaka wenzani? Kunomuntu engihamba naye, kunomuntu engihamba naye. Oyini? Uhamba la mama? Umuntu wesilisa. Kunomuntu engihamba naye. Ubani? Hayi umuntu engihamba naye, umuntu owesilisa. Uyamazi vele? Egushuni linje. Okay. Ukhona kunomuntu engihamba naye. Manje ukuthiye nga. Uthiye khona la? Phela abantu bagangile twana. Ngiyalizwa kodwa hayi lo muntu lo ngiyamazi. Vele uyamazi. Ukhona khona la. Vela khona. Bali ngamkhangela ngambona. Khona kuyena indawo la ukuthi ngabe khona la? Benginaye khathesi khona la. Singakuchiya kula ndaba. Hayi Usefa. ngishi. Kuthi ubonga ukuthi utshela ukuthi uya? Hayi ungitshelile. Okay. Ama utshela la. Hayi kuthelile haya kula hlupho mama. Alright. Alright twana. Akaboni into lo mbona. Isikofu. Akaboni into. Kodwa sihambe simchiye edwa lapha. Egushuni leli. Ngiyabona ngathi uzahamba. Ukuthi kathi vele uhamba nobani? Into wakhona zona sizohamba. Akukhanyi lesayini yomuntu khona la. Kumele sibone la lo muntu. Hayibo ngibani? Ya yimi la. Hayibo ubuye ngathi. Themba athi ngizazungeza. Hayibo ungishiya ngedwa. Uthangedwa anti bensazi. Hayi unamahloni ohamba nami. Unamahloni ohamba nomuntu onjengami. Mina amahloni ngani? Manje ungishiyeleni ngedwa. Bensangena. Sengihlangana nabantu ngihamba ngedwa. Baze bawukhayela abantu abakuthola ngibuye ngathi. Bengikhona. Are you ashamed of me? I'm quite ashamed. Hayi vele usithamboni usithoboni. Bensazinceda. Kathi mahlalela nguwe. Usithoboni kapeni. Uhamba lo sisi lo. Unkazana lo simthola lapha phela lokho uthi uhamba lawo. Kathi uhamba lezi. Salibonani mama. Yibo baba kunjani? Siyaphila. Kathi uhamba nabantu abayiziphofu elokuzeni ukucatshile. Hayi usisi lo besibe i-direction ngasengisithi mina ngenza kuphelekeza. Uthe uhamba lawo Are you ashamed of me? Uthe uhamba lo muntu othandana. Ngiyangisa mina. Hayi. Kathi twana. Angimiyanga. Athi sikubuza ukuthi uhamba lobani? Hayi. Nguyena umuntu engihamba naye. Nguyena lo muntu Kodwa engihamba naye. wangiyangisa. Kusho namahloni Kathi ngani? uthi uhamba lo nkazana. Mama bengihamba la yanti njengokuthi umuntu la okhobazekileyo ukuthi nginike i-direction. Yabona. Wasuqatshelani manje? Kusho awungithandi. Kathi uthi uyathandana kathi wena uthanda Ungithanda mase sodwa. Kathi belithanda